Onko watu ni kirinteto cioro tha ithatu yana tukudurandite kirinteto cietu utuko barware. Gavana Mombasa kuinga wende no tumuri bomo gukaure atongera bakindini ba Rift Valley bode tira Ruto kurita watho kukurungi kore mibomera na muguka. Kire aro siasa turumurika siasa semeru amona madina ya kemera. Thirikari kuwa ningite marinya yonthe ya wende bombole nthuku ore bawite ni bethirite baicokeri woko barabaringikire ni mbole. Twakuretera gicunci kimuthie kironoro mwanya mathina ya ukea. Mwanarizo madithio ni Purity Richard. Gavana bu Mombasa Abdul Samad Nasri na ingete buru wende bo kemera ke muguka county ya Mombasa. Gavana uyo aingete kemera ke buru kumani na mathata ya winyangia bwa yuthi ndene ya county u. Bobo yete ntukuinkai nyuma ya gavana wa Embu Sicily Mbarire ukinya county na ukenda kwarandiria na gavana umantu igie kemera ke muguka kaite no kau ndabo atongere bakindini bakumantere cia Rift Valley ni beritere Ruto yethira kirungika wa ndibomera na muguka buru ndene ya mongo yo Kenya bakiwa ni ulebi na nibwo nyangiti bunene hayuthi bo. Atongere bandini ya Kiislamu kuma Rift Valley ni bauretio kuruto watho ko kuriere kurimamira na muguka ndene ya thiguru ya Kenya. Mabunge ya county ya North Rift wafuate mfumo uliochukuliwa na gavana wa county za Mombasa na wao wapitishe katika bunge rasmi ya kwa kuwa miraa na muguka isiingie ili tuweze kuokoa watoto wetu na shida hii ambayo kwamba iko. Kuna biashara nyingi ya ukulima, kuna kahawa, kuna majani chai, yana pesa zaidi hata kuliko hizo muguka. Bawete ne boya rimba muguka na miraba ambirio rimebonge ya bombayani kenda kuguna uturo bo. Ubo yete ntuko inkai nyuma ya seneta wa Kuoloto Margaret Kamal kuendegethio kuro kwa muguka na kuondoa komayani. Haramu kutumia na watu. Vile hii ni kushinda hata bombe. Afadhali bombe na batea watu nguvu. Hii namaliza takbir na maliza watu. Bombe Hassan mara 10. Amona bou itureni ironekanite kuriana robo nene ya biashara bo muguka tauni ya Eldoret barabo wete biashara eno ya baguna ndene uturo bo na kure thirikari kia kuingo ntubo ikethere ubatia watine bonene bo kurewa nimpara na kinyabo hukuma kirengo inge itebui. Upande wangu hii biashara nimefanya zaidi ya mwaka 10 na kitu, na imenisaidia kwa maisha yangu yote. Kama wataweza toa, mimi nitakuwa nimeingia kwa shimo, sitakuwa na uwezo, sitakuwa na kazi nyingine naweza fanya, kwa hii ndio kazi yenye nimezoea. Hata akisema ati anatoa timogoka, tupande bangi, tuweke tuzenge bangi, kila mtu auze boza. Hata sasa hii sisi mayouth hatuna kazi. Hii kazi ya mogoka ndio tunajishikilia nayo. Sasa mogoka hiyo atakuwa amezima, yani light ya kila youth. Untubonde bonekete kuringithiane na rimba muguka nyuma ya gavana Mombasa kuriere kwendo kwa muguka ndene ya county ya Mombasa. I have consulted legally and it is found to be in order. And I have signed an executive order to ban the entry of muguka into Mombasa, to ban the sale and consumption of muguka into Mombasa as well. The content in the plant called muguka, caffeine and cathinol, is of a very, very high level. An average of about 20 leaves are enough to start making someone have toxic imaginations. 20 leaves.
Mukaririeti wa Wales Receipt Council Felicity Birire na amenerete mucemano yo Limuru akiwa mucemano ite na kiguni kiria Kenya thai. Birire wete Kenya batitikire kwathrona kisiasa cheki ndureyo na miria akiwa baingi barabara kiri Limuru ne barabara tiro kiundune kiri siasa cia mwaka muthiru. Mukaririeti ombundie kwamukira na wika maketha Kenya Felicity Nkirote Birire awite mucemano yo Limuru yuretete mithutire minene ge siasa ore siasa ciekuraya nteko thwani tuko need micemania yonto ya uthai kura icharingirwe thirika antu atongeri bathurirwe ingwe kuritwa thai antu banjirie wetwa micemanio ne one tribe another tribe, more than 42 tribes. By the time tukibuithia 42 meetings in this country for every tribe, either yana ngwe karutika political temperatures witethia ile maendeleo ya karika. So ndingiwa mucemani ya Limuru 3 ntekuona yaka kwari na haja yuithira yuri othai kaba baringetera towards 2027 bageta mucemani yu kenda bauria nao indo terori kuba kwenda community eta na egatuika more participatory no ntone MPs betu ntone MP uko nao so ntekumenya kwetha iyo ari ameiro ibari nao kwanza but I don't think it was necessary at this point in time. Akiaria gitara mucemani yo kweya na iteke cukuru primary Kamitongu wondine Nkomotigania West Birire wite kweneto mikia atongeria ba county Meru kurita ngwe amwe kunyigia makarika ya yu ateatekana basukuru. Meru County, especially on teenage pregnancy, ibatu turego ruburu in some places tuikinyethia 38% na burato kubuithia tureta dirongani na skuru tukiarakia na ana betu bandakano ntu ibukumya kinya boy child kinya wetekari akaribo ega muno so tukiarila kia bura desk kari kwetha classrooms irio iso itukwaria nana nontu burabwa ukamenta mwana kana Bible yuga buroritana mwana aru mwana ke atikorolwa rira agakura so itukumya program as much as ni we improve infrastructure ni we improve equipment ni kuritana mwana oso ni kumenta mwana na ati miaka twetete tukona teenage pregnancy rate yetu ikinama tukona transition from primary to JSS to secondary school to university egitia okaitene kawa wite kweneto migiochokia tauro cio theruke masukuru akiwa kwaga tauro iku otomana bare baekirwa yuba keria wicwira parliamentarians betu spearheaded by the women reps ba ensure ba lobby ba advocate ba go fight for sanitary pads ichoka na choka itueke domiciled in the proper place iba with the analysis but yorira sanitary pads cha distributor ni Ministry of Education na rira sanitary pads cha distributor ni Office of the Woman Rep ina amantu ya thukire kenda bamenya kwetha sanitary pads cha choka advocate cha choka ika distributor from the Office of the Woman Rep kana from the Ministry of Education. I think racha alikuwa Ministry of Education tutaona thina so itubuete kuelezwa what happened in binontu pads ichaurire na if possible in the budgeting cycle during public participation tumere twinde kenda tuga sanitary pads chana betu ni choke Runa rombete atongeria nto kiumbe na kinya ikundi bitebia kethirikari kuongela njara yote thio batauroi. The only problem is that gute consistency nontu muntu aya na rimwe rere nachio riraringe ati nachio na bukimenya menstruation either monthly mwana mwari eta through menstruation kuma teenage mwankari aga kinya menopause so euni about 40 years of menstruation kwa unende akwithira ukanenkerwa sanitary pad ra ukona well wisher araringe gutena well wisher kintu kingi tumba kubuithia nanga kuketha kwina effort ya coordinate from one office everybody oro kwenda ku donate either ka donate kwa women rep kana kwa kinya kwa member of parliament kenda itweka distributed equitably na gutiketha kwina namwe kwina too much donations na nangi gutikuona even a single donation. Mkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Kamiti ya budget ya mbunge nene niritite makaniara kuweithia mendekithia ya kamiti ya watho mbungene kiri budget ya mwaka wa 2024-2025 kithira mbeciri iti chia biama itethira chiechokwa kiri budget yu kamiti ya watho ni itite milioni 330 kuma kiri biama B untubara nende bakwenda bwithira bwichoko bakiwa mbeca indi cio kuongela mitaratara ya ajira program runguro rwangi rwambithania. Office suffered a huge cut of its budgetary allocations. So the registrar came to us asking for some money to do two most important and crucial programs in our office.
We actually made it clear to her that the only money we had would possibly be from the Register of Political Parties, from the Political Parties Fund. And from that, we have allocated Kenya shillings 100 million to that office to run two very important programs, which are 38 million is for training and capacity building of political parties. The reason is that there hasn't been this ever since, because in as much as we're saying, let us allocate political parties funds, we do not know how the funds would be used because they may not have that capacity. Why is he removing the political parties fund? Because parties have been crippled. They want to pay the regional offices. They want to pay the staff. And political parties are institutions which can help Kenya to grow. Honorable Murungara, don't be among those people who in future we will say this is the man who killed political parties in Kenya. Kindly return the money for political parties. Political parties right now cannot be able to pay its employees. Your own political party UDA is not able to pay employees as we speak. We are not able to run activities as we speak. Political parties under Jira, so that his hands are tied between two. I've even given you ideas. You are raising money in selling houses. Weka hapa, give political parties. Okay. You also have a lot of money in constructions, which you are saying as told. Toa hapa, weka political parties. We are willing to wait for Peter. You put in political parties. What Shia is saying, as members of UDA party, we normally contribute money. Our treasurer, with due respect, I think school program, feeding program is a priority more than the political party. So I support Shia 100%. Are we saying that this committee may not allow the cash from the political parties fund? Anyone opposed? Let me say, and I'm doing this when you are here, Honorable Murungara, so that we make our work easy. You may get time to reallocate and think. We are not trying to kill any democracy. The truth is, you are the same committee that is saying there is no money available. And we are under pressure. We are under pressure. So what you do, and my plea to you is this. You say we don't remove political parties fund for the proposals we are making, just move to another ministry, agency, and reallocate it there. Number two, we can reduce CDF, we can do whatever we want, but I'm telling you, over 1,000 Kenyans have their small jobs hanging on the balance because there is no money. And when we say, I'm being told I have to give it to political parties, you may have to do a bit of persuasion, because I'm also not persuaded. Siasa cia kimera ni cionekete kurura kaunti ya Meru wa biashara na arĩmi ba kimera kĩ batĩkwanĩwa kubatethia nyuma ya gavana Mombasa witithio oti bo kimera kĩ kinya kuingo wende bo muguka nende atongeria ba kidini ya Kiislamu kumanteresia Rift Valley ni bende ketheti kinya bo kuingwa kwa muguka ni kinya urĩmi bo mira tongere bo Meru areo Senator Kadhuri Murungere munini wa gavana gutuma twethinke ni berutire wita kwaria na gavana Mombasa untubura nende bonekere kumenero bonene ni gavana wa Meru Kawira Mwangaza akioneka batete kuringo mbisa ni kinya mutuma ethira akiandikiro barua ya kwithira nende akiromba rutha witakiri ome ya county ya Meru untubura bonekanite kureta muthutire kisiasa bonene ndene ya county ya Meru Phineas Imana nathuranite ronorokire siasa itarire mathina kathumba yara munini wa gavana mutuma twethinke thirite kulukira rungu rwa gavana wawe Kawira Mwangaza kithira kwena muntu nete kanyoni kaina rere teonge nene munini wa gavana ndene ya county ya Meru nwe Isaac Mutuma ndakento ethingia Prayer that the information that I shall give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kaita nendi twethingia nethirite kulukaira kinya mara na kinya kunyeleka kinya kithira rigitine kinene harane ni kinya uritingwe bokyo wethirite bokioneka kunyeleka na kukulukira kaita kaumu munini wa gavana kinya nethirite akiwa bichie kenya atimbecha cho maithithia na mbere matheta ethire kinyethekia kire kamiti ya mbunge ndeni ya mbunge ya county ya Meru arawire kinya mauta ya ngari oina no atithera akiona Because we are losing
big time in the opportunities that are, presented by the national government. Because the deputy governor, I would really love to be representing my county in those forums. But how would I fuel the Ngazla high machine that is supposed to be fueled by the government to attend to the meetings in Naivasha? Kenda uchokaniria Meru na ukunika rukurura mpathu akoro banjuri nchekepara irutaniria kwataniria ngavana na munini wokie na njira ya kubeta na kuthikira matheta yao na mpathu chioni iriku chichiongwa. Ncheke Supreme Council of Meru Elders ni anenkero majukumu ya kuona Meru tukwaria sauti imwe na tukwendana nikenda Ameru baringi kura bagatetheka tondu bo process yu tukambiria kiumia giki na tukambiria na governor na deputy governor tucoke tuthingate minister na governor kumane na bu baita munini wa ngavana urauwire ni umanethirite agitawa na kuawe akethira ikinya mbere ya kurubau. Ni akoro ni bandingire thimu mzee Murangiri, General Secretary wa wazee, ni bari na Washington na chairman wao mzee Kathera bambira kuringana na kalenda yao nini bona ni boya bambite ndio mbere ni kenda tutirimana nabo bamenyane na thinairi gatigati-ine gakwa na munene okwa mama ngavana na woni kankwenda kwira Meru royo tariki igiri tuko ya Lamisi nkete kakoro nonto twenzeito kumenya akoro babe to banjori nebo itue bieto biotongeria bwa Meru historically nibethirite bene shimare nene ona kinyathai. We need to uphold that. Murimo iyo nyimba yure kone ko tabarikia muno munini wa ngavana arabangania kigomano kana medical camp yote dheria kuthima ntere chama litatu bobo karikana bakuluka enden tuko kathumba nyumene Moses Bayania ora ni mwandiki munene wa clinical officers Meru aumburati kuri mabisa bathametwe kuma hospitali ya Nyambene level 4 na wikwa nangi etumikira umbira kwithira ikiwa kombeka ni burabankanire ngari ya ambulance ntuko ya medical camp eu MOH kana Medisup urothera we Nyambene hospital na rambe kwitha kiringwa transfer na administrators babonde baretha bena bobonde in that facility na bero bomekuwa within the shortest period na bangi bomba kutha bakiretwa. Our concern is utibombe kia kwithira ukitharia administration ya chibitari yonde na utiratwira imakosa yako manene bombete kubwithia gwitikia ria administration ya ni ambulance kitha ati camp kietethachia mtu ura wenda service ya dharura na gotwika ati ambulance ile akue ino ya Nyambene yake na bae kuromba ambulance bombe kwayana kunanga babu bwatwira basi mwananchi ura na bati kwethera agikua kana akiumia nkuruki nuntu ambulance tibatiweta mtu kusikana na deputy governor break nyamanto yedira kimamaila ntwethingia arethira etungawana barua ya kumwirenda kumaruka Meru nontu bakinto kiukoni Meru no mwanka ethira kiromba rutha kuma kiri munene okie nwengavana Kawira Mwangaza. Barua hii yandikini muandiki munene wa county ya Meru kana county secretary nwende itari Kiambia Theru bona buo bwaire ntuko inka inyuma ya ntwethingia kwithira gita Mombasa kwariria kimira Antoni akie twethingia wakate yontubu endethira kira Theru na mwatire ndoni nontu ni munene okie mbwe indra onere baruga nire ira ofisine na inko appreciate that communication endi mbire Theru na wate ndoni kidogo ndirakuwariria deputy governor amenya woni nte junior kiriwe woni kantari na kura twe tikiti nemwe kana twe in the same ballot na mama governor kwa woni na governor
tuti level nemwe na county secretary nini ndawatirie mama governor ku recruit county secretary witwa Atheru. Muntu ro batere kuromba rutha Meru aitete antu fulani nanga murega baicho no batere kuromba kawira rutha rwa wita kambugira mbeje Nairobi mbere kafyu yikirwa no ntubuga kafyu ni itete gwikirwa na ndende ya Meru gutwiko te muntu kaumara Meru so mbere yikirwa wono atumare tumbe kwaria na tuite sauti yetu turi antu ba Meru ayende mutuma bokaririte nwe wekire wakiritie nkoriko monko kwa mutuma akoromba rutha kana aromba kiambia thero rutha akiuma ndene Meru arotie tito kuona kawelio twerende batu antu begembe twekinye Meru town katukaromba rutha. This is not how you should lead us, na sisi maneno ya siku tu govern vile kauna govern nyumba yako hiyo hatutaki huku. Mutuma tekare appointee kari ngiri kura kawira oyoro ringero kurira atalirwe iso mutuma atalirwe na mutuma bira ukwa karetire kuthetera antu bembe. DG ethira gitana mbere na kuwa isasa wani akethira akiandika barua akiromba rutha rira kwenda kumaruka Meru nontu bakintu kyukonia Meru andika barua kutina thina rira maybe mbitite Nairobi kuthetera Meru ya thaine ndi on Friday nkethira mbitite nontu bwa mbili nikenda mbita kuwa mirani mbi kiri the stakeholders baraba bakethira bakengage on Friday nkera mama imbitite andika barua directly to you. I'll do it respectively. Ende ntoringia na kwithira kiura kiuria kiringabana na umuria nikitumia kumuria andike barua ya kuromba rutha ende kinyambe cha tumira ubichine ikie oinano atithira kiamukaira roni ni atiri kuma mweri jwa ina mwaka muthiru mama utambikira ngari ya deputy governor Mauta utamburia na uwo wita urara atea kana no kuriaira mbia cia upkeep kana cia kiraro na uwo wita utamburia security baku bari yambi utamburia driver ari yambi kiuria baingi bakwithira baichiura kiana kinyanto thingia na wichuria kyo niretete ngwa mathina ya nindi akethira yakithira kinyani nte kumenya Phineas Imana Garo ya siasa kirindeto Cheweru Oboya Phineas no tukubona kanya kambere ga kuno kweta kuraya inchokerete na nteto ingi Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwekaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho joka batetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugora Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio, kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na maandini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalam kwa manufaa ya mimea yako. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy Magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message.
Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na Star Times. Let's get ready to download Star Times on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali. Kamilo aja kwe. Ya, Kamilo. Tigani. Ndi ng'ombe ateje ndi nyondo nuja tukangire. Mwere tebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Njoni. Njoni antedia. John, yes kebaba. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu tu tendera bwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Kwa chumbia Farmers Daily. Jo. Chumbeje? Ni utetheria ng'ombe wanja weka mapema. Jo. Nedia ringe. Ng'ombe kwani atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri mbio. Siri nemwe. Ni makuta kama ja Farmers Milking Surf. Makuta jaja. Jo. Yakarigeria ngoto kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwera amulo kabura ngai ne kwera. Tuote kaigua. Into bibio ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chionde kento biandevia. Tauni yeje. Ndukene chionde. Nande interview ande bakugunande thieku bire ndukene chionde chiangirovet iriri akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Mbere urimi bo mario bwari bo baitene ne ndi ntukuyu urimin na biashara ya mario nionekete kurumirwo ni mathina nkabo yario wacio thoko enjia na muno ndire kwina matunda yangi thokone wacio fertilizer enjere rima mario na kinyare mba kwithirwa batina mikobo kuma kiri banki kana saku ya rimbangi bakawa kana majani mwandiki wetu Antito Mutuku Kare naraniriti na arimi na biashara baba mario kenda kumenya tinira ba kulukira na kini chunchike muthia keronoro romwanya.
tugategera ukanyumene kiri thirikari ya chikurukite ni tonete ni bagerete gutetheria kana gutethia murimu wa irigu indi utethia bobo takinyanira na kamera yetu ni thiurungite maturene mwanya ara thirikari ya chikurukite ni chiagerete wakanchuku kana nyumba cha gwika marigo ndira jengia na nchuku ya mbere aturaithirite ni mugambone wandini abothugu si centro ingire nyumba ya thirere kanyakine ira iriga gwakwa ni utongire bwanga bana kawira mwangaza na kinyanchuku ingire ire nyuma ya thoko ya Ndareni. The idea behind construction ka murandi jojo yare hygiene handling ya bananas utheru bwa marigo antu aje ko barabara ni ara jakejaja jaka collectero aja jaga package bwega kinyakethira nchuku iji ni chia kibwega na ende kithira gutetheria murimi wa irigu chitanga na gutumika kinyantuku imwe na jaja ni jomo ugeja atongeria bamiriga iji factory kawa yako imendetire kawa akambiria wiko nao tukona kibanda kia majani gyakwa majani jakambiria kuthimirwo kula elia yakwa elia likambiria wiko imendetire ene kibanda kia marigo na tikibanda kwanza ni nyombe ilete kinya millions kireto betachide tra operation na manu kedrite equipped no to building tu chiakirwe batite kiri equipment siri batikwethera chieku chia gutethereria gusto marigo na uraja tegundanga na mbui imwe chia njukuji chia kinondu ne chithirite kuguna murimu erigo ne chithirite gitumirwa na njira ingi tangerekano ire akindarene mukariri gitu wa thoko ye John Mutugi arugane betekanire na kamete bathoko yawe inenkero ikundi kimwe kia ndeire bathi magereria ona kinya bendagiri into mwanya bia igoremi bongombe cheria kinyomba kigiaki of which kinyomba kigiaki twathugana gikeja gikiro mutambo kiomba kuthagia wine kiomba kuthagia mitwe marigo na ndi utigindu kitherwa kiriku utigindu kitherwa kiriku itha hii twina chairman ndi chairman na kamite yakwa iro turaere ndire imwe tuga kinya bono ntuno antu betu ni aturi betu thirikari kinya kuthugania mantu yao ibathi maira kariao na bathi tumantu toka ora na ndi bamwe ba biashara arimi na tongire bakimera kerigo baruga thinera bagukurukira wakagita gaka ni uri arimi na biashara berigo batene kundi kiao kana cooperative tora arimi ba majani kawa kana kinya bangombe sheria bathithetie na koune kiuntuge kiumo bethera bagitetheka kana bakiguneka kuma kirethirikari Pone kuna union ende ero egi mera majani baina union lakini waja saidia boga itinda je nara to anaga marigo ini fact to karayo ka to ateja nerwe to karayo ka to temwene tutaro igwa muntu ejite atu unite atu ekanto amwa to onia maana ja kwetha kwina union ya marigo ora kumba gutweka kimera kira kerigo kikomba kumbustwa bottom line no autukua mantu ja arimi kutha formate society njaga kenda ketho istoja ira gutwika marigo jonde ja ketho chari kwaria ora kutha marigo jana soko huru iketumi kinyanara chiaki kore mabwita nguge na nara ange tweregete kutha twakirite kumba kuendelea no ntukutana mubango jo mweka between murimi na thirikari kumba kutha tugiukiria society cietu cia marigo kenda tumba kutha tugiteterwa na tuje ni marigo jangana jario MC Wegogist Muchoindo Miano aruga arimi ba marigo bakeja gwetekeria kuthithia cooperative yao bakethira bakegita gwa chiringi kirewendia ba marigo taura untu bobo ithira bukithithia kira arimi ba majani kigina kiu gigachoka maturene kuthithia njira ciao beba mpanga ya kwethira njira ciao chithukangi bunene na bakethira bakiumagiria marigo jao kujikia thokone batena mithangiko bagita ko geneta kile antu ba majani urethira kinya barabara ciao barigitwa ses shilingi emwe shilingi emwe igeta kuthondeka barabara kenda kiono na kio kiomba kuthagana majani the same case ona twi bakena thondeka society alimi ba marigo batiomba kurega kugitwa shilingi iria kenda yuma yo kuthondeka barabara cia area na marigo ja kuma
undu muno marigo yaumite saindi ya wagaiti wamwe nabo bamwe ba biashara na arimi ni baugite barenda kwendia rigo ria urite tonyeri ni thirikari kinya kanini bakira society no athinenge no ntitwanete society cia kawara cithithitie antu kuma gitara baba betu twethira bakirira beka wene na panga na arua kinya kethe arimba kawa bate kwaria kawa karaga kethi mweri jona mwanka muthiru no tukiwa bakiwa gatendetwe batirei so gento kiri tugikira muno marigoni kingi atongeria na arimi babarua kenda bakona umoguni bo kimera kerigo nonga thirikari nene gwatanite na thirikari ya matura ikabathithire factory rekethire kithithire kirigo variation bagatiga kwendagia kirigo riria kuria kini tukwita kinyanira ya tumenya industry ya variation ri ikethire ririko kana ikethire iriko tutige kuromba kura na kuga tukathithia industry cia marigo na tutikumba kuthithia industry ciae cia marigo ya marigo imbonete already jakithithia banana crisps kwina banana wine kwina inyamitindi ni tumirika kuthithia nguo na into bingi ta carpets muthiene buru kiuria kinene na thirikari ya kaunti ya Meru bangite gutetheria murimi wa kimera kerigo na ujo ne ken kamashinani muriti ngugi thirikari na ije arimi ba marigo for example twina industrial park and aggregation center tugwaka ire gwakwa rwire rorera ya $500 million Governor Kawira Mwangaza nonere kwagirite county ya Meru ithirwe among the first counties iria thirikari nene kuga ina $250 million. Governor Kawira Mwangaza matukire very fast the alignment ya budget yawe ona $250 million nikenda tumba kwambiria industrial park iria tugwaka na aria rwire rorera iria ikethirwe ina kula yu antwa murimi wa erigo ajukie erigo riawe probably rithukira mndene nonto bei ni thuki arejukia tweta tuka collect as a CBO kana cooperative society rietariga ikuara rwire rorera tukethwa twina machine tiomba kukaria erigo riu for even 21 days ka 14 days nikenda ria thoko yokira tumba kuriendia. Number 2 tukethwa twina machine yo cia kuthithia value addition tirazima erigo riri wake rigitangire kiro mutherene rikarewa rigundi no tuthithinya crips erigo retari kagitangwa rikoma kidogo no tuthithinya mutu no tukathithinya chips cia marigo nikenda tumba gothwa tukiona maximum profit kuma urimine bwa mu report rateto cia weru rugono ro mwanya mathina jokia kuma gicigo mbunge kia South Imenti ria kwarietwa ni Mutungi Kare. Thirikari ni ingite tulinya tuonde nara mbali oya mungwana ya umaira kendo karia ke PS urimi poro no wete arimi barabara ingithiru ni mbole nthuku ni barikiti kurewa ni thirikari na mbole ya mpongeli kenda imirabio bikura boya na nyumente to fertilizer mung'ono kana fake fertilizer kwethura ikimareria na ndi thirikari ukurukira ministry urimi ni shumirite na kwira arimi ba Kenya nkome na kuga nteto itithire shokirwa kairi araba inganitie tumenya tunde turatumairwa kuthithia ungurumania. So what we have done keria mbere kamite bunge seneti urimi irire tongere tusine to kumurotera Kirinyaga kama murango PS yo mantuje mera kipronorono na ugite nteto je fertilizer mung'wanano netikete kirite ministry jo urimi ndao inyinge mono. We have now quality fertilizers in circulation in our stores, and we don't intend to get such a case going forward. Mezimba zile mashimo yalitumiwa na wale wakola, kwa sababu unajua kama hatunja zimba tutakuja kupata mbolea gushi tena ambao tena italeta mambo ambayo hayafai. We took it so seriously, and you must have seen that we have arrested individuals who participated, including the farms and also some government officers who were in charge of oversight. Na nkorokiejo kulingana PS rono arua kiri arimi bara Pedro bakigurarika na fatrese jendo kume buko ngiri 3 bonde ibaraidhi na njireje. So what we have done is we address the sort out the culprits. We have given out
top dressing fertilizers to these farmers, because we found that they had already used the fertilizers already, which were having small challenges. There was some nutritional values which were not there. And we have identified top dressing fertilizers to be the fertilizers which will sort out the missing nutrients. So as we talk now, we have covered around 95% by yesterday of the farmers who are affected. Naja kiojura na buru kenda kode kironda ya fertilizer kaita konde jande ne Kenya. PS rono no gite thirikari na bongo kodre gwatanira nanto kiombe amwa kamboni ciao kenda kodonda kaira jande ne. The team we have put in place, that structure will address the many issues we have had. And we plan this time around to have our fertilizers procured and distributed on all the contract to be signed by August 30th, so that come September, October, the fertilizers will have come to the country. Report Ranto Shoro TV, kumaji karone bia bunge, kengi na ngine kineke mushisho Nairobi, mbeta Boniface Mongera. Bishop munene wa kanisa ya Methodist na rurete kanisa ya Njero Nterece Limoro esio mbunge kia Embe Central naratongere kathomba bakinyitie mamburena yau hakiaria Bishop de awete Limoro ni Rwanda rure akwena isiro na boku mwaturene ukinyithia ruteto nao Nicola Chabari na ukari mamburena ya. Around 30 years ago we were grazing animals in this region. I didn't know one day something great like this one will be there. We thank God for our mission partners. We thank God for all those who forfeited their money and assets for the work of God. May God bless you all. Na moro togo tigira kanisa ni utamba antere emwanya mwanya na rutetora murungu na rugo kinyira anto obainge ntugo ya munthe kanisa ya Limoro Methodist ruiketie na kurugurwa. Tunalifungua kanisa hili katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kiathoni kia utongoretwe ni presiding bishop wa kanisa cha Methodist Anthiguru Kenya to Isaiah Andeye wamwe bagwatanirite na aunjia kuma Anthiguru ya Korea bara batetheretie gwakwa na kujurirwa awa kanisa enu ya Limoro bakiuga ende bakathi na mbere na kuongera makanisa kinyantere cia ndwanda inu cia Limoro nikenda anto bonthe bakinyiro irutheto. Kanisa langu ilisaidia kujenga makanisa upande nchi ya Kenya na Tanzania makanisa 15 전 세계에 29개 나라에 81개 교회를 세우고 있습니다. Na pia kanisa letu inaendelea kujenga makanisa 81 nchi 29. 저희들이 교회를 세울 때마다 이름을 진관이라는 이름을 넣는 이유가 있습니다. Na wakati ya kujenga kanisa kila nchi sababu ya kuweka jina la Jingwan. This is the last church in this place. So we are planning to go beyond Limoro. Na because kuko na mashamba sana huku chini. Tuliongea na viongozi Saturday and we agreed that we need to acquire more lands because we need more churches, more schools, in polytechnics and other colleges in this area. We need to open this area. Now people are coming to settle this place. So in near future this place will not be the way it is today because the population is also increasing day by day. Wakati huu wa kuongoza kanisa letu ni wakati ambao ni muhimu sana. Sote tunatakikana tuweze kuja pamoja, kunia pamoja, kufanya kazi pamoja ili kanisa letu likaendelee kuwa imara zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi sote tuweze kushirikiana katika kuhakikisha kwamba kanisa letu limekuwa thabiti. Kagitania waku nikenda gutigira kinya igita aria maendeleo mokinyira antere ino anto iba kwithiro baina thiri presiding bishop Ndeye na urite thirikari ne thinambe na kuongera ukari antere ino indi bekatha kinya nkuru nonto obobura bureketie na kuongero antere ino nonto thaino anto baina thiri. Nataka kutambua ya kwamba kweli hii ni sehemu ambayo kwa it has issues with security. And we want also to appreciate the efforts the government has put in place because it has really reduced hiyo shida ya insecurity.
we are calling upon the government to put more efforts so that security in this area can be enhanced properly so that our people can benefit from what they are doing right now. Akienda kwithwa na babu ntukweru are iboko mwenyeto are no thathi mwene na Kinyaru are amenieleza nikifika hapa niambie Reverend Dea Munya angekuwa hapa, isipokuwa siku hii ilikuwa siku nyingine mwana ya kikasi. Sasa hayuko Kenya, yuko mbali. Angekuwa na sisi, kama ingekuwa Sunday hivi nafikiri tungekuwa na yeye. Amesema nikifika hapa ndibwira ntubetu neyite nabo murombera buboya nuntibukona county yetu emiro tu toboya tebu kabo tekona tu toboya inkome aginyaro ubamwanda kokyariro bukona bongo yeyite to eriti ni MP wa area kawe kele ibo musokeria nkalo kele no ortete balabere mwanka ka umeke yareko ndia ntubetu bumanya to kyawekera kele na twekera munya manto yeto yondri swa te sawa sawa. Kumantere chale moro kimbe Centro, Petan Class, Chabari. Iku kimudiati umwene wa Raila Odinga na Ethio Oginga Odinga na Reto Stephen Marocha Gitibati kukangara tani mitatara ya kiama kiubo nene Marocha atwira kuwa tamburu Raila Odinga na ramuchirio wa yuete arendete muno kona thirikari chimatura ni kugunika na kinyakari kwithira betete kankuluki. Ithikiro no akithiete na mbere kuthingata kiama kia ODM na nkinya thingati ibakuwe wa mutongori wa kiama kia uregani Raila Odinga umania na gikuo kia muchore wake wakuwe mukari wa gicigo mbunge kia Mara Stephen Marocha kiake kiugaga kiama giki kia ODM gitibatiri kwegua mitaro nyume agutigui Marocha onekete kirindini ria mwicho kagita ka BBI agikiria mutongorio yora Raila Odinga tam Pulea mbumba kuira arata baba mpulea boli baba la ina siasa ni batekale kiama kile kija gutwika gikwinanga pwela twika kuoneka thara kanyithi antu berutire na kumeria antu onetho Marocha ate yo siasa itekagwe nuntu ni tutethagia muno gi upinzani nuntu bwa gutethaniria na thirikari ira iku ithe wa Raila augite atekathi kwe Marocha ateo na kweli baba kejirwe mwankathi mathiko ma ithe wa Raila no rato utaro thira be amwe betulaga amwe na Raila riu Raila nerwo no ngumukethia muno na ipongezi ona rambirambi yake thone atumite tikaturamenya muchie wa mukuru Marocha bari ugarare mutongoria na nkinya muchore wakuwe wa mutongoria yo Raila Odinga na nkinya mukaririgite wa mbere wa kiama kia ODM bubu ikuringana na mwekuru wa mututingi na lemwe rire kwatuika kwina atongoria ba nuntu we ari mutongoria ari chairman wa ODM none acokire atigira mtungi Raila nende mukethetie na njala riria ejete mucemanio wa kwatia antu kwa kanithera ichogoria PCA Church arari mucore wa Raila Odinga mbere bari no ratanethe na niwe wethagirwa advisor wethe wa Raila kuringana na muchuyo Marocha arendagira nthiguru ya Kenya mawega kindi atirenda kuona kariba kinyerua Marocha 1960 nija na turetagira mbuku kuma China juma nete na Oginga Odinga ithe wa Raila kwegwa riu siasa jia ni nyingi nuntu na miaka ya 60s niyo na niningwa through Marocha nidaragia nawe muno mauntu ma siasa Marocha ni mtu tikugane opposition akiri kwaragia mauntu ma uma bora ko bwirite ni kurutho ukwigwa atakiraga untu kirutho muthuku ni aragia kioto kwigwa siasa ni atutethetie muno kununtu no otumite kugiana na ODM opposition mweno wetu Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mogambi.
akari baka matondo ne boreti atongere bobo bakire barabara na sibitari kenda bedre nde bakiona motungata ya maturene yo akari baba wite no bende mno thirikari ya county nenene ibakire sibitari na barabara kenda kubodhiria ngendo inda yawete wichwira utungata. Bambere karia baba kamutwando wa dini ya Gatunga Tharaka North baracokeria mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara nkatho nontu bakubakira irasi cukuru ni eno kamutwando primary cokeria nkatho nontu na bongo bane kanira cubia kithomo bia CDF lakini bano nukuona kinya gukari wo bitie sawa kwanda tukarata kwa kungi nontu kathimia cukuru ningi ciakurire bakiruta mbito kiri thirikari akaunti ya Tharaka Nithi gukurukira MC wa Sylvester Muturi gutigira bawakirwa sibitari nterino ni kingo ya uko batige kuthugura mirigito ngwa nkuthe na kamuthanga abantu agu bantu araya kiri muntura tabara bakurakura babuno angato batindikite na baisiki na wiribaro kana tubaireta na migongo ende tukegwa kinya tukaruthura kandi picanjari kanini aga tugakundagirwa ndawa kwa bwa kathangani ndare twithina ya sibitari nontu kuthiko ewa ndawa no kana tukaika machabi kana gacheuni na ibantu araya ende aguna kana kinya gwe utena ngarama aguna kana ukakaroka liugu tutiona ngarama no kana kathi guchwa nontu kuri gitare mwa gukwagaga mbura kwatwika iguntu kumo kwina cukuru na bantu kwina population ya itwara kana anto bari ama bantu ingi ni gutiaga andi sisi ile sumba kwa affect anto endi kwandi kwande kana to aida MCA nonto na ira na romba kura na thiri na ara kaliba uko ate akabaruthira maendeleo ito kwanda sibitari nonto tie sibitari akubiana akagacha onika na kama sawa na mtu akajiru agotuo sibitari ya umba kutethekera ndino kana ida tamarimanti mono tugakirwa sibitari twatetheka ino ntito kwajo tukathi kuthi sibitari bantu araya kama chabi kana gaceuni eka yaga pato abwiro mono ntutara michiira nkuruku twaretero turagwana tutagana twanyaga kanyomba karara na utagana bathie maburuchu matheri na twakenero ntu muno tugashimitari ka kuyaga twakena nkiruki bongi kuraramikira wage bosima na roje mono kiri thokoni akathangani kagita kararo roje rwaura itwetha gwatwe na thina mono nontu tukuraga ithima bivu no abyo tonyunyaga no abyo nyamo cia kithaka inu cia ituthinagia ira chikinya cio ciaga mbiti chimba na guntu kwa njogu na komwe tomba koya tukethia njogu nikinyangire na ciathika nontu ciena orito tugacoka kuthinania kairi tukigwatanaga gukura tira stima ntorera na itamba biongo tutichukawa tuthia guchukwa kathanga chino tuthia kura ngarama tukaiguchukwa tutie stima mutuando thina ya stima tutie na stima na kinya kuthoma bena thina ya kuthoma kwatwika no kana sora na cio rimwe kwiro igitaga tukaga miangi na guchukwa naku tutiona ya tuchuka manto ma stima no ntubwa miangi tuthia kathanga chini no tuthia kuona saruni barabara no tie stima gwetiga tugatethwa na stima na barabara twigwa twisawa othia muthia karia baiba uritirongirwa KWS gutigiri bakwinga makiro mara makonekana kirirugirwa Meru National Park nontu gwikirwo gwati muno kiruturo bwao ntuka gatwinyanga yokunjogu ichirigiro ciatia kuya lakini bandu royero kuya ntu baiba ruthia penji karibu na roye kwekurugiruite na ikaya nithungira nigatwinyange muno kuigwa bakiona ntu baira bara mwashimagera ntu bara ichokero igitabungire kebishwe tikaye kunyamara turetirwa age mundani ya muno utama mamiye ari bayari nkiripotera Uru TV kuma thokoni akathangani wa dini ya Gatunga Bito Paul Ogwakabithe Arimu ba Junior Secondary County na Embu ni babwethetie maandamano mwako ofisine cio mbere South no kinyamendekithio kenda bathikirwa arimu bani bethirite bakiwa baticoka ngwine mwanka bathikirwe na bethire bakiandikwa ni kiama ya TSC. Arimu a Junior Secondary ni marurunganite thiini wa gicigo mbunge kia Mberia Therero ni kiria marauga ni musara munini muno uria marivagwa wauguo ni marauga arimu anene a macukuru maria mathomithagia ni mamavecaga mikana na undu uria marenda uthire. Hizi hela ambazo tunapatiwa ni kidogo sana. Tuna watoto nyumbani wa kulea, tuna waume nyumbani,
tuko katika vikundi vya shuleni vya nyumbani, tunafaa kutoa ama kucontribute hizo pesa. Hatuna pesa, wazazi wanatutegemea, walitufunza miaka 7 iliyopita ndio tulihitimu, na mpaka sasa tujapata kazi ili tuweze kuwasaidia, mpaka wanatuliza hii kazi ambayo tunafanya ni aina gani. Guku makiendaga ruvonge rwa TSC gukorwa ukimandika permanent talimu aria engi. Teacher Service Commission ambayo ndiyo tume ya kuajiri walimu katika Kenya yetu. Juzi tuliona ya kwamba baada ya sisi kuingia katika street na kudemonstrate, waliweza kutoa ile ambayo inaitwa circular, na kwa hiyo circular yao walituambia turundi shule tukiwa interns, lakini kimbahati mbaya walisahau kuweka mambo ya kutuconfirm. Tunaomba sasa timu ya kuajiri walimu TSC watoe another circular ambayo inahusu mambo ya kutuweka katika permanent. Nao atongoria ngurani a KUPPET ni meyumiritie kugwatanira na arimu aya makiugaga ni marenda gukorwe gukiandikwa arimu makiria kuona arimu aya a JSS gwa kavinda gaka ni mathomithirie mathomo mengi makiria ikiringanithwa na uria kuvatie. JSS makoretwo makiruta wira mwingi muno, na twe KUPPET ni twese wira wao, makoretwo mandikitwe kuthomera subject igiri but marathomithia subject 12. Tukauga atiriri thirikari ibatie kuandika arimu a JSS na ima confirm on permanent and pensionable ground. Tetwetekera kuona arimu wenzetu aria makoretwo makathoma miaka na university makigia degree magakorwa mararivwa 17,000. Kuvitukira sekretari wa KUPPET thiini wa kaunti ya Embu niwe Jacob Karora ni marauga wakorwo mateta mao monthe ti makorwo makirumbuiwa, arimu aria engi onthe ni makorwa makigamiro ya onthe na kugwatanira na arimu aya a JSS. Urauga andu aya makonivamwe as yesterday. Mare gukonivamwa arimu acio engi a Embu county ni makumanjoin na kithomo ni giguka gikina ungama. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Oruto kinya muthio ntoto chetu gucokera nkatho na tuko watandete na uni na nkatho che mwanya kire bora bonde bakinyanirie ntoto chetu podo aria muna mubango yuaro siasa mune to mathithio au kari Purity Richard. Good night and God bless.